umbwa. Jodak County Nandi omisie mager mondo wedonjore kendo rodho obila manie tich mar kedo kod matha mag kuong ma ok opuodhi. Jalup Komishona mar obila Nandi Leonard Mukute kaloso lero ni timbe godo duoko chien okenge mag tieko math mag kong'o kendo ibiro kawne jopiny ma kamago okang' mar chik. Leonard okoni kong'o ketho ngima ojende mathoth, kata kamano sirkal singo kedo kod math go e yo makare. Ojiwo jopiny mondo ti kod obila machiegni kendo choro lipot ok obila ponono tim makochno nuoyore kuno. Sisi maafisa wa usalama sio malaika. Tujue kwako kumekuja mtu ambaye hafai. Juzi kuna mtu alikuja hapo upande karibu na Cheptililik akajenga nyumba nzuri. Kumbe anatengeneza pombe mbaya na anaishi na majirani. Hasemi tulipenda kumshika ndio anasema ala, kumbe hapa tulikuwa tunaishi na mtu ambaye hafai. Nikadhani hiyo ni siasa huyu mtu anaongea. Kwani hakuweza kuona dalili hapa na pale ya kwamba mambo yasiyofaa yanaendelea hapa. Kwa hivyo tushirikiane katika kuhakikisha kwamba maeneo yetu ni salama. Na machifu anapokuja kwako kushika pombe, nyinyi ambao mko na tabia kuwapiga Chumateno kimotoni, tunawajia very soon. Wewe ukijisikia unataka kupigana na chifu nimemtuma mimi. Wewe nitafute tupambane na mimi. Jokanyo mopogore kowuok e County